Talofa nei tula alfa apoponga o tala lau le tio Polynesia. Ua fautuaina le fionga le pale mia la aulia mali e tolo tata o tunu. E nofo tā pena masa uni ai maise o tā mafa ia lava. Taluai, ua whaatateleina lava le tawa ia tunu e sili o na mawalunga swau o lo o eli ma whaatau mai ai. O swau ue whiwa iai wa ai whiawea i mai o loa i le lalolangi. E au fiai ma o loa swau ue o lai a fi ele tise. O talalata mai o le tawa wa amatai nei o na tawhana e Iran. Le fanga o lo o whaapuna whanau wai le swau u. Ai maise o le vaenga au tū. O lo o mimitia ne ai le swau u i kata. Malato fola. E toe pomua tuloa e Amerika ma isala elu o lato whalenga. O le awha awau foiono o lato whaleanga pam swau. E to alua isi tangata FOU o Mali liu lata i Tel Aviv. Ma tangata Palestina e to tolu i le pomua Iran. E ese mai le minister is America tati. Ma talo sangai Amerika. Mo se lua se lau biliona mo le taua. Ai fautuane i aile prestene o falani, Emmanuel Macron. O faale ma fau la asanga o iai. E ui o se tau mawhai atu foi. A malo au whaatasi le United Nation ia Amerika ma isala elu ma Iran. E whaamupta iele la tau whaafita uli. Waafu ayo na siita i atu ai nei. Ile se lau se fulu lima tala Amerika ile paelo swau. Ma whaamata wane Iran leo o atu o la tau mae i waa e uia le Strait of Hormuz. O le ala waa lea, e so o tanga atu ai ma le whanga i Persia, whaasolo atu i le whanga i Oman. O le ala waa lea e uia e le tele o waa o loa swau. O whaafita uli nei, na balo ia e le li isi amani Tita Pullman, e li silia ma le lua se fulu tau sanga taluai. E o mai, ma ia fausiai wa awhaila e fitu mua tunu o le Pasifika, e au fiai ma Samoa, na au mai aila na waa nga walofa, i limo le ainga fola o Samoa. Fa au nga ele le tise fa afawina mai le la, e o la ilo na fi fa leo mo le fa awhai ngofie ai, o na fa tontonu la na tutatu i se wafu. O a fiango laulangi se palai o le swa u ona o le taua lea, o lo ta uailunga, ua sanga fa amalo si au mai ai le fionga le pale mia, mo lo tatu o tunu, e a mata i lo ona no fota pena ai mai se lava, o le lava o ta mafa. Ua whaatuai ona tali mai i a New Zealand i le talo sanga Samoa, mo le malanga sa o loto atu o tātou tangata, i lo lātua tunu. Tā lolo o iai fo i popolenga o le malo New Zealand. O le isi mafua anga e le o tau mataina lava, o le lata le i le lua afe o tangata o lo nofo whaasoli tu la fono i New Zealand, po overstayers a Samoa. O le isi leo talo sanga ua whaamawina le tau la muai o le fionga a whaanai. Ina ia mawhaiona wheo i atu tangata anu u Samoa e au noa male tau talo sanga ini visa asiasi. Ai manatu le fionga le pale mia, la uli le mali o toa pola ta iwao le watea Fosi Schmidt ila na mai tau. Paule mea, ia toe maua le manuia na iei mua. Apalai nei a le visa ma maua nei. Ma le multiple entry visa e sao loto ai le malanga atu, ma le malanga mai New Zealand, e to tono le se fulu faaso. A fai atu e maua mai le fufuanga le na, e tātou te amatai i ina. Ina ia mawhai ona toe maua mai, le mea leo le tupu lava le whalavelave, alu loa. E pe on saunoa le pale mia. Pe tai wa mauti noa i le saunoanga a le pale mia o New Zealand. Christopher Laxon Elena o Samoa o lo solia tu la fono o whamlanga i ngā New Zealand. O lo o whaifo e fiti i matonga. Ai o le visa sa o loto e mo le Pasifika. E nisi o tala, te fulu wha afe tolu se lau. E tangata na taunu umai ilo tātua tunuu i le masina na te atu mai le nawhai tā wau whai. O le to teleo i lātou o tangata e asi mai i Samoa. Tu sol se fulu afe lua se lau i walima. Mātangi ai le si i tai o le numera tangata taunu o Februari whaatusa i le masina i lumatua i anuali. Pe tai uwha amawina o le se fulu wha afe tolu se lau fitu lua o tangata taunu o le masina o Februari lu ono. Se fulu afe lua se lau i walima o i lātou na o tangata toe taliu mai i Samoa. Ai o le whaatusa o tangata taunu o le masina o Februari lu o sulfitu i le lu ono. Ua taatia mai ei se ata manino. O le afianga o tangata malanga ona o le COVID, mo le masina lava leo Februari lua o lua tasi, ma le lua o lua. O New Zealand lava le tunu o lo sili o na tele atu o na tangata taunu mai i Samoa, tu so le wha awheiva se lau fitu wha.
So o tuem tangata taunu umai Australia e afe iwa se lau toluono. Amerika e mātua e afe ma le whase fulu. Amelika Samoa e whase lau 5 mo le māsina lava leo Februari. O le tele o tangata asia si mai mo tā whaonga ai oisi e asia si mai I a inga mauwo. O le lona tolu ai le nei o aso, talu o na wha mautu le whaia o suenga a leo leo po o mawaini whala au whaasaina. O le wha mtalanga whala o I tele mai le itu lau o le mtanga aluenga o le mtafa yoi lea a leo leo o le una iyo leo la tau mamao mai whala au whaasa. E le seava noa mo leo leo e maua o wha ngaina whala au whaasaina. Ma ia tau solo mua ia la tau o na avea ma wha taitainga. Mai wo ngā tusala foi. Ma le wha mua le malo ua whaia nei. I le wha mausaliina leo ana tula fono, ma le wha msinonga, a wale saunga le mula utele o tangata uma, ma ia wha alau iloa fianga mai whala au whaasa i le tunu. O lo amana ia fo i le mtanga ruengo leo ana pa anga, o lo ola tau ngā lue whata sipea, i le taua whaasanga I whala au whaasa. A malu I whale malu fo I fafo, wa amata mea ili mtanga ruenga I whaatino lea awala, ma le wha moe ia nofo file mua I Samoa. Tala nao nei tula, mai lau le tio Polynesia.